kwethu siyazi ukuthi kusemsebenzini ngiyajabula ngoba likhona isemsebenzini umsebenzi ubhizi namhlanje amadumba azothi uhamba ngicela ukudlulisa okukhulu ukubonga kakhulu ingane zakwethu ngicela ukudlulisa okukhulu ukubonga asinalo icala sihlonipha nje umthetho bafowethu besingakwenza ngendlela ehlukile lokho kodwa kufanele sikhombise ukuthi singabantu base South Africa sifuna izwe lethu liphile sifuna indawo yakithi kwaNongoma iphile sihloniphe noma sibone ukuthi njengamanje akukho esikonile ngicela ukunibonga bantu bakwaNongoma nginibongele lokho kwanamhlanje nginibongela ukuthi sathi masiqala lo mkhankaso nalezi insizwa siu8 saqala lo mkhankaso salungisa into kwaNongoma engaphezulu ka30 years nginibongela lokho isizathu sokuthi nizelani izala ngoba nayibona into esasiyenza asiqhubekeni senze uNongoma kungezwe akukho ngathi kungezwe siqhubeke nje senze uNongoma ube muhle senze uNongoma uqonde okubhlungu angizukufihla mina njengoba ngikhuluma la uyabona leli kwelekwele oba limisa umsila kangaka kunephoyisa elibhekele lipho nalo futhi kalifihli nabantu abalalele namaphoyisa nezikhulu zamaphoyisa elalele ngicela ezazi ukuthi leli kwelekwele lingimangalele la lidayisa ama drugs wonke amakwelekwele ahloniphile asuka noma engakahambi kwaNongoma ahloniphile asuke edolobheni asele izindlu zawo kodwa asihloniphe edolobheni masithi sisacela ukuthi asuke umsebenzi wenziwe ngabantu bakithi leli kwelekwele njalo mangabe kukhulunywa nalo awupheli u10 minutes lingekho iphoyisa selifikile la so leyo nto into ebhlungu-ke bafowethu ngoba ekugcineni kosuku amaphoyisa ngabafowethu amaphoyisa izakhamizi amaphoyisa ingane zawo ingane yalo iphoyisa ingadla ama drugs nayo ingaba umhambuma njengalezi ingane zabanye abantu manje akukwazi ukuthi umuntu ngoba ufaka iuniform yena ephethe isibhamu ebesefuna ukusabisa abantu bakubo sibe senza into eright akekho thina umuntu bafethe sekusuke samshaya akekho umuntu esesimphuce into zakhe akekho umuntu esesike samfuna imali sithi sicela idolobha lakithi lihlanzeke ilokho kuphela esicelayo manje ke ikuphi esikonile uma ngabe sicela nje ukuthi idolobha lakithi kalihlanzeke niyabona lokhu ke bafowethu kunganiphazamisi nakancane lokho ishwa labo nje abantu bakwaNongoma